Un feliz sábado cacho munasqa hermano hermana. Kay samakuy diapi noqanchik tinkunakuspa kasun. Kusisqa sonqowan uqarikunachik tiyan Diospaq evangeliumpi icharis. Chayrayku kunandia ñawiriyta munayki imatachus niyta munan kunandia devoción matutinanchik. Apóstol Pablo kallpachawasanchik chayrayku kay hinata nispa qillqarqa kay Primera de Tesalonicenses iskayniyu uchikllashqa nina hinata. Hermanos yachaykichejña hina qankunata watukusqayqa mana qasipaqchu karqa nispa. Apóstol Pablo watukusarqa Tesalónica llaqtamasista evangeliuta panankupaq kallpachanankupaq paykunata. Kay diapis kunandia Señor kallpachayta munasuyki munasqa hermano hermana. Porque sapa ugninchik ninanchik tiyan noqa risaq predicas, noqa risaq mask'ay wawqimasiyta maychus chinkasqa kasan mana riqsispa Diosninchikta. Noqa risaq porque mana facilchu kanqa imaynata apóstol Pablo ñak'arirqa Diospaq evangelium rayku noqapis ñak'arisaq pero noqa rinay tiyan. Kay pachapiqa mana kawsanayachu rinanchik tiyan Diospaq evangeliumta predicaq. Kay killata tukukuypiqa noqanchik rikuspa kasun maska wawqimasinchik entregakunqanku bautismo rayku Diosninchikman ichari chaypaqta qanqa kallpata valorta necesitayki maymantata rimuyki solo Diosninchik tatamanta. Mañakuspa kana kunandia entonces chaypaq. K'umuyguspa kana, Señor Jesús, kunandia noqayku tatay hamuyku kanman, anchata kusikuspa tatay, porque evangelioykita predicay munayku, runa masiykuman, pero mana kallpayo sientekuyku, kunandia kallpachawayku. Parlayta quwayku Señor paykunaman chayanaykupaq, Espíritu Santuykita akamuspa Señor. Yapaykuwayku Señor, sinchita sayanaykupaq qampaq evangelioykipi. Hinallatas rikuchiwayku maypi kasan chay sonqo p'akisqa hermanuyku kallpachanaykupaq esperanzata apanaykupaq. Chayta noqayku mañakuyku tukuy sinqomanta Jesucristo wawayki sutinpi. Amén.